All India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz zagya somjalani le FM megahertz zale thum point nga apan hong ki pong khia paite program hi tuni in thak la khom sim na le goi zawung le lom te apan pu pa la nga ina inei dingo tuin ama sapenin goi zawung le lom te apan lamni lomo chi la ingai dingo All India Radio Imphal thak la khom asim tu nem bek moi gui te gam sunga tu ni tanin COVID-19 confirm case sangsom ni le gyat zathum som gyat cham te inom case om teng laka ni sangguk zathum som guk le khat dam so in dam doina pan pot sakhita a na na zya ka sini zagyat som gyale guk pha zana ni delia thak saite to kimu khom na huna health ministry official in damlo te recovery rate in masona to in person somni leni point khat sagi tungta chingen aman again na tu ma a case nei gamsunga district somlagu kapan apaisa ni somni legya chungin case thak report mu omlawa apaisa ni somleni apan tu ni tana state somni lenga apan district som gyalenga le union territories a case thak omlo a hi dan gen CBSE in Paul som le somni exam asam lighting lockdown beichanga saiding chin Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank in zanin gen aman gamsung pumpia lockdown lakhyak hi zo changa gamsunga CBSE exam sai hunding solkalin pang heding chingen Uttar Pradesh solkalin a state ni mundanga na sem ni noi somlenga vel ahongki changwa quarantine a omna munding bolding solkalin tunitanin a state ni sangsom leni lockdown zia ka Haryana atang te piki ta uhi Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan in state chia
damdoi in hoi pen tele All India Institute of Medical Sciences aims tunai te kyanga COVID-19 dodal na nak takapan lading in thupia tuaba na aman khotanga yaina na to kisai kisin sakna pia a COVID-19 retail frontline anasin te khentuam loading in thaisak Dr. Harshvardhan in AIMS Delhi Regional AIMS Zipner Puducherry le Postgraduate Institute PGI Chandigarh a Medical Director te zanin video conference tungton in Holimpi Prime Minister Narendra Modi in COVID-19 idaw komkomwa gam economy pathak ding poimo hidan zana COVID-19 din munto kisaya State Chief Minister tengto video conference tungto na Holim na anay na hunwa again India gamin lipi dam theina le economic activities te tunding thak ko la hidan Modi Indian conference huna Modi in apaisa March ni som nilenga apan gam sungpumpi lockdown panin ni asanga sinte hinna humbit ahi chi Union Health Ministry in COVID-19 apan dam swaten midang tia dia poi khoi khalauding ahi chen gen Health Ministry spokesperson in Tutak Saite to Akiho na hunwa. Novel coronavirus apan dam swat te apan coronavirus na nahi kiloson thailo ahi dan gen. Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj Narendra Singh Tomar in Zanin Swamidva scheme ading guidelines swakya. Tuahuna aman e-Gram Swaraj Yojana platform to kisay standard operating procedure SOP le mobile app honna nahi yai scheme ni te apaita kigin ni National Panchayati Raj Day huna Prime Minister Narendra Modi in anhong kya hi tunia dinga tutak lakhom isim kya pheu hai tenga hi Upalamte COVID-19 apan ki vending dan hiding ina omin ina mi hong ki mo piken alo thailo hi le meter khatin ki gamlaun na khut le mai awang ki min sabon to sil siang gi gen na khu a hi ke la a the chen na bana ai ke le tissue paper ai ke le romolin ki dalin na zo chen tissue paper pain la na dial neu so pa in ina ki huan an le me anum lain nen la yimon hat na ding in thei tui bol tom donin ko ul pot sakin la mi chi sign tu di de in naram doi negi ge in na kyanga omlo tanaute lomte to ki hoin la akun le in kwante panpi na to video call in ki ho zelun mid al le khuksin khek dingel sa a om le khol photin na khoi khang na mun te pe ma disinfectant na dal na dam doin ha syang gi ge na dam the na enzelin khosi khu na khak san na nei nge nge le kin takin ki et kol na mun nai pen nai pa in la hon na hil bang bangu zoin hi lo ding te na khut sunga hi ke le mai hum lo in khu le ha thai ken khosik le khu mi te to kinai ken na mit mai nak le hoi ken dam lo te kyanga om ken nang thuin dam doi ne ken natanaw le lom te to khut kilen in le ki pom to ken ki check up din dam doi na ho ken alo thailo hi le phone tung ton in dongin mi pi om khom na a ho ken alo thailo hi ke le ina pan pot he ken tuina bana goi zavung le alom te apan pupala aban banin ingai dingo
Abana, tu te dia bol zonala, go izavung le lom te apan ma in ingai non dingo.
tunia dinga goi zavung le alom te apan pu pa la inga itheu hei tinga hita All India Radio Imphal zingpiang in thak la khom sin na le chingau nia nga palat wale nga ina inei dingo tuni taklam dagli le minute som lingin to kitonin ihuno abeita munchi a paite program ngai teng teng omnuam le mangpha